Znači, nalazim se u Beogradu, pa snimim malo tamo, Bulevar Revolucije, eno ga tamo. Daj mi samo kratko taj aparat da snimimo, znači ovo. Evo ovdje zastava. Znači, Bulevarom Revolucije se vozimo u centru Beograda, idemo ka Saveznoj skupštini. Znači, još jednom vozila beogradski taksi. Znači, u Beogradu se nalazimo. Još jedan veliki pozdrav iz Beograda za sve vas koji ćete ovo da gledate. Znači, hrvatskom zastavom na autu vozimo se po glavnom gradu Srbije. Ne da bi nekog provocirali, nego da bi pokazali da automatski po prijateljskim činom. Znači, evo ga Beograd. I to je to, otprilike pozdrav za ovaj put iz Beograda.